Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi tukbal ta'in pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak kita weka kaswa si ellew minuliya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si ellew minuliya wa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukke mon me kasahabatan ni demikian yan me bangsa manusia maggella beriman si Allah subhanahu wa ta'ala. Gania maksud sa dili pagkaswaan ti buat malainkan pangito ti asi Allah subhanahu wa ta'ala. Pangahati ti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pangingat te yenesara Allah subhanahu wa ta'ala supaya tumawa in pag-ibadat ten tegiga niya maksud sa dili pamapanjarihan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan mag-ibadat numbas iye amban sa babanien hatul te yene kakahinan ten supaya tayo te yene tumbas pangata wa Allah subhanahu wa ta'ala sa bangsa manusia nuhut pangandakan ni sila yang panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi in pengajian ten gado kita usa si babut tahara atau kitabut tahara obus painte amban me mian taksimat sim kitabut tahara ini bahagian nen maka eddo kita rambuak panagnaan ini babul istitabah taubus wete ini dalil binenta be muallifin si kitab Umdatul Ahkam muallif nen Abdul Ghani Al-Maqdisi ubus wete ini dalil nen ku itu palatun kita puas amban bab ini mapasunuin babus siwak menjadi jepe ku masik pilih ini asal lubul maudu' le payaman teko bang ini hatihan babus siwak bineta re muallifin si kitab ne painte kitabut tahara sarta tinaksi mo ne dambu amban ne taksimat sin kitabut tahara le babus siwak yene pengajian pasal paglisin sin impen pag-ala yene lemmi si impen in ma'na siwak naan si ininen yuradu bihi fi'lut tasawwuk yani ma'nanin atau maksudnen yani fi'lut tasawwuk yani pag-ala lemmi si impen pagtopras pa ito bang si English bang siyakan yani pag-ala mian lemmi in siwak ininen magma'na usab si panghatite yani kayu-kayu binetad yani bang kita magsiwak may dinangan sa may mahjir yan, iyan magmakna rusab. Ubus tahati wa ite siwakin sunnati. Tahina mo panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus pa yung ulamain sunnat muakkada. Asal suwite niyan painte hinina. Amban na hikma yene painte masru'iyya sin siwak yene pamapati sin germs pangala sin lemmi tusi behete ta subhanallah alhamdulillah yene agamaten kompleto kemon paglisin si baran inakahan kita agamaten paglisin si inay inakahan kita agamaten dambu apa inte ang paglisin lamot si part sin ginamabaran
Yene paglisin sin yene impen painte langkum ni kemo nene behete ininen. Minjari niya dan buat doktor ta'akaw Syekh Al-Wahid Abdul Salam Al-Bali pasalan yene siwak ininen niya paine dan buat doktor mian tines wene nyeddo yelemmi amban melemmi delem behete dam lamud ne painte elo atau painte lista atau walatsa yene kikilei bukti tines wene dam buat pa yene ajajenen 1 cm do binet dan wene si mikroskop takita wene germsin jay pakulang amban dang ibu sampai paabot at 3,000 yene germs dari behete ini yani dikit-dikit ko jadi sentimeter sakay pinangadjian wene pegeme muslimin inakahan me pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paglisin si impen ini si wakian ini painte idangan si masjid lu ini paglisin anu lu sumakawa way manane tartantu si en kemon paglisin si impen lamu dalen ni si wak sumakawa en itu de pegei tahinang pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si zaman ni duk sampai ko itu niya do. Iyan James en ta discover painte we damo doktor ini nen pinapihan we ni haja. Iyan siwak do we pinasusot. Binet ta hadalay si Elole mate we ni James en. Mate we ni. Na impamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintuan sin kemon painte iyan umat ini nen. Napatut kita ngalingkat si pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat sa pamban painte pangajian si inaka we pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal pagpapatay si James si behete ini dan buat niya nabi dan dialem dangi buruk 400 tahun gak halin painte in pangajian niya kemon me ilmu painte yene me magtatawur ko itu yuen inanu me painte me bangsa me Amerikanian bangsa me European am inet we dia agama Islam bukan hanya pinalu hawe ni, bukan hanya pinangaji ame ni. Ilien, in pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni acintu acin kemo. Minjari gebe kumakaeddo. Iene me hadis binetare muallifin menunjuki si bab ini dan bagus siwak. Iene hadis mi an inaka we pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya me iene waktu tertentu. Iene painte sunnah in manoprasi in mag-ala lemmi si impening sime waktu ini dan sumaga buat malaingkan tato mengkaptan ang pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iene pasal si waktu iene madharatun lil fam si kemon du waktu sumagawa iene waktu ini nen labi aula sube ikeu magtopras sube ikeu painte mag iene maglisin iene lemmi si behenu ikaisa amban me waktu sebagai pagtoprasanmu al-wudu si waktumu painte song mag-ail damu amban sunnah bangkyaw painte song mag-ail sebagai kyaw ngalaan yene lemmi malay si impenno ngalaan yene lemmi malay painte si behenu pege sebab we paharap kyaw si Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kyaw si Allah subhanahu wa ta'ala bu ibadahin gay dinaima we Allah bang pasagitan najis bang pasagitan lemmi. Ini painte tandaanin yani hadis riwayat Imam Ahmad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu bang hajja bay Rasulullah gay makahunit gay makaruhat sine ummatku tantu-tantunen paine daak kunete se paine magtopras atau mag-ala lemmi magsiwak yene pa inne mag-alalemi si impende si tiap-tiap pa inne kawa si song sa kawa si pa inne song mag-ay ili andam mo adalite pa inte in bang mag-ala yene bang kyo mag-ala lemmi dehelo mampag-aylo taos niya iyan pa inte sunnah do hinang kinabayaan wa agama Islam sarta taakaw pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipainte panadnaan yene waktu usang man na hikmat lay ko ni pinain ko ipegyain kao paharap kyo si Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat buwada ko na ibadatin bang kasigatan lemmi
kasakitan painte najis jay tinaima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita magmehet inang teme yani kakahinang ininan duk tambua sa man pangalekkat te inang panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ada pun in kite umat panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam geisa sikite magnapun kyo in Allah Subhanahu wa taala Tuhan buat malaikat ge kyo nuhut daraakan panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilien dambua amban pangisebno panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhutun ini bakasnen tuhutun pangandakannen hangkan ne kita jamaah muslimin ginellal kita panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam haulai ikhwani insyaallah pa inne mian me pung tinaiku sebab inne sahabat nen inalena sahabat ashabi sawe mian tindegku atau saweku ubus kita gak tahu tuh te pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginellal kita ikhwani sebab ko indam buak purek katas ni bisarani sumampai si kita kinaharan wete tanda lasate si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnaan ko sebut ko sumian ko yene mian ini tanda-tanda waktu istihbab ha maslawi ha painte yene magtopras aindal wudu yene painte bangkeo song magay ikarue as-salat yene painte bangkeo mian song nambahayang bangkeo song nambahayang sunnat sika usway al-anu yene lemit yene si impennoy bele bawan si mian si impennoy si behennoy pangalayin painte magtopras dalil ten yene ko isong taito tenin bigat dari muallifin si painte bab ininen hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin bang hadja pain nagay makahunit si umatku pain Rasulullah masih tafsir terbalik yene hadis ini pergi kapal kupasi dak pable yani anu ne harja si kuit-kuit ne peko meke kupasi yani pain bab ini hadis binetan yani muallif le bang hadja pain nagay makahunit si me umatku gay bohat si siya pain Rasulullah tantunen daak ko ni sa daak ko ni si pain ne maglisin magsiwa kawa si pain so nang bahaya so way para kyo si Allah Subhanahu wa taala siya kyo lisin pamanong di bek niyang kakamalian bangsa manusia sindue mekiyan maglisin-lisin mekiyan magtopras mekiyan paite ngalais papahap bang magharap duk si mayon duk sila na nakura yan paite hinarap yan ni aalang kyo yan ni aapat kaayaan uy ante bang Allah Subhanahu wa taala giret sawalin bang nambahaya badyo gay takuna bang nambahaya agen tarapo mo ibang nambahaya buhayin Allah Subhanahu wa ta'ala magpaya singkem mo papadali singkem mo sampai painte yan mayo papihan mo pagtingkat-tingkatan niya Allah Subhanahu wa ta'ala magpapadali yan damuha painte aka-aka ang ganipain ko aka-aka kay katawhan ko ang to okay bang ine sumampay na istorya yan damuha painte poy-poy kawasang nambahayang nalais usngay nalais inatasuglayin nalais na katahan ni bangsa kapungtinahan ni tablig ininen ye aluhan din hadja bang kasipat di ahin kuistel laan haman-haman magibadat to sumagawa dumayon sa inggir multazim nin si me fadailul a'mal paine kawininen paine kawakyo paine song nambahaya nga tao paine uskyo ay ngalay sa jakyo gigyo paine na mayang sunnat gigyo paine ni anbasa nasbi napain ko ibohin kaampain na magkikamaglisin-lisin magkamakaswadok may kinasahambi magkikampain na ngalayas magkamakaswadok may kinasahambi ako pain na ngalayas ko sa magkaswadok Allah Subhanahu wa ta'ala pamanong beriman tanda ini pemahajani Allah Subhanahu wa ta'ala yan nambuang ban may hikmat sila ikaw mag-ala painte ni bawan atau lemni malay sibihin mo sa inkao mian paharap kayo si Allah Subhanahu wa ta'ala sa mapuwe pegge dambua painte amban makabinsana kyo sin malaikat si masjid kue painte paminsana sin dambua makakan painte bawang duk yene sibuyas pegge bang kyo makakan bawang duk sibuyas bineges kyo Rasulullah sa pegge bawang
Pinagis kaya Rasulullah hinap masjid sa waktu kay bawan. Pasik daw kita painte si hukuman diki-diki hati malam-malam. Amban mereka pengaji kut painta si bab ini nen do painte pengaji lah si masjid si kami painte ni magsarali pasalan painte salatu jamaah si masjid sampai painte jamaah si masjid wajib ya. Us painte si hadis ini nen yani painte sini-sini mengatakan bawang untuk si boyas min pihak masjid fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu adam. In malaikatin mian binsana kau usah kita. Nah, sini-sini mengatakan niaan tegein iya lagi bawang lemmi ye, pada semua pergi menjadi masjid. Nah, pitu keu. In ilien amban mek makruhat du ye. Sembahyang Jumat, sembahyang painte jamaah wajib. Ini benar halunu. Ini wajib le, bangkuis sebagai masjid. Nah hikmah nilai sinyaan sampai tapi yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim untuk menjamur ulama. Nah sini tuan painte ini, tuan painte bineste pasal hukuman le. Sumagawa pasal ia le painte iza, ia le maka binsana le keu. Sebab bawan le maka binsana keu sawemu. Nah in malaikatin khas. Painte yang malaikat si masjid binsana awak musabab pawan ni hangkan ni sibe alaan mo painte ini lemmi sibe hen me manusia tak itenu gay ngopras me dasimana me arapu pawan be sa ini dengan pelare pagkisi impen binaning do painte kiki ko tibung kelanak hantu ke painte ko bay sunto ili tu subegi haman-hamante ili pamhajat Allah Subhanahu wa taala duk panuhut te tarika pain dalarean sin pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau mampain akhirat kala dikidiki rupain to pras duyan dikidiki rupain to para dikidiki bang si pemain manusia sumagawa bang si Allah Subhanahu wa taala para kala hajj sebab in kita mengibadat kita si Allah Subhanahu wa taala lamun ina banne ibadat ikadua ini ikadelu qabla tilawatil Quran ini dehelo amban pamasan Quran sebagai maglisin supaya bisa kau magtopras sebab wei miangkawei masa kau kallam sin Allah Subhanahu wa taala bu in kallam Allah Subhanahu wa taala gay manjari patapitan mo lemni gay manjari patapitan mo ini angkan ne bang kau mo mushaf parang syiar gay manjari sebab wei kallam Allah Subhanahu wa taala pag-ihtiram mo nanan si ini nen mustahab si kau bang kau painte so masa Quran ini kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai magtopras. Mian dalil din kaptan Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Baihaqi bisan ne pain ulama ini hadis ini niya painte anu ne dikit daib. Sumagawa amban ne bab faidah atau fadail kalabiah na jedok di hadis ini bisa ate. Duk sakay bayan ko hadis ini ne asal to paatak sikite. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك فقال إن العبد إذا قام يصلي آتاه الملك خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يدنو حتى يدع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك فبالون دي Paisi Ali bin Abi Thalib imkanian pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kami ini maglisin magsiwak atian din magtopras sebab paine benal indam buah ipun Allah Subhanahu wa taala bange donga sangin atau bange mian donga painte nune pangandaakan Allah Subhanahu wa taala sambahayang bange nang bahayang tek kasih malaikat jaman mukutan bangkio ng bahayang tek kasi kau malaikatin aman bukutan no pakali sin Quran ini binasano ni pakali si kau pakali ni Quran ini binasano ni wayadnu sampai amban bukutan no patapit si kau malaikatin fala yazalu yadnu hatta yada'a fahu ala fihi mian masing-masing patapit si kau sampai binet tarwekne tinatapit wekne behenen siwing behenu pas subhanallah
Malaikatin amang pukutan lu tatapit sikao pakale kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai nian yene behene patapit siring behenu. Duka ni amban me binasa we Quran paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaikat diretso para lenteteng ini malaikat ni. Pamahajene kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang malaikat sinsiin magsifat siapa Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Kalau musin Allah subhanahu wa ta'ala iin asal agen-agen kinakan wede sebab kata leo si Allah subhanahu wa ta'ala dan kuamban hikmat hangkan suai ala annu dalam matu dalam behenu ini nen yene kiki painta dalam behenu ini nen yene bawan dalam behenu ini sebab malaikat ini si zaman lei si waktu iin si waktu masa Quran patapit si kau sampai tinasok sa wede behenen bangkeu masa Quran diretso pada dalam leteng subhanallah ilien dan buah painte amban sifat sin mukmin sarenda si Allah subhanahu wa ta'ala bang patapit si kau malaikat ini. Kaito iyan painte ikatello niyan yene maudi atau waktu atau tempat yene painte labihat bang kiumak toprasi keempat dukhulul manzil. Yene bang kiu paasik si lumaknu bang kiu bukas de painte bukas de lumengan bang kiu paasik si lumaknu sudah kiu topras. Masalah lihat kubangnya bagbang musamiaan duk paisin ulai itu prasing sebab we nyan ta'aka wa Miqdad bin Shuraih dan buat painte sahabi amban ammani sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqult ma awwal shay'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-manzil qalat yabda'u bis-siwak. Paisin Miqdad bin Shuraih ketika apa ini oleh Aisyah, sina Aisyah, yani anda Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini pakultu misah apa ini bahasa Aisyah. Ini pa ini tagna hininang wa Rasulullah bang ya pa ini paasik si lumah ni. Bang ya tek kain banimbang us paasik si lumah ni. Pa ini Aisyah kana yabda siwak. Bang ya paasik si lumah ni magtopras. Magsiwak samian. Dan buat man hikmah sebab we sebab we pekik muluk kau si andamu amme sunnah hirang kinabayaan duk kau kita uluk andamu pekik bang kau uluk andamu bawan ini painte in relasyon bin yani antara ni we giha duk magduse kau painte hangkan ni si behalian min Rasulullahin bagi pasik si rumah magtopras samia us pag anu ni nguluk si anda ni inuluk we ni anda kani bawan ta uluk ni anda ni painte man pangadatan sin pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam do pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatul hasanah sin tuan ha pangalekatan sin kemon na sinay painte patut yene tuute pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gay painte ni sana we to wete yene me kaandahan ten bang kita bakas kaimban-imban sinay kita magtopras. Sebagai siyempre, upamana ni, urungan tekam sampol. Bisa niya ba pikilan ko. Bang ki wakas mag-travel na si mana, siyempre si Wandanon. Dumain ki. Bang na pagpole no. Kita ng danon. Yere, kikepan ni kiyo. Miyan sibihin ni kiyo sa niyan. Na, mag-isin-isin ni kiyo. Kagaya, pagdiretso. Assalamualaikum, Ram. Tiyak ni kiyo away. Sinduay may hikip ni sinduay may ngulok na iyan. Naman may hinang painte pamandakan we. Agama Islam do kinang painte kinabayaan ng agama Islam sa way magtatambay nila sabi sa antara biduangan. Duk sa di pagilay. Mian ikain ni amban me tampat mian ha atau istihbab bangkyo magtopras yene tagayyuru raihatil fam yene bang ini saddi ni bawanan painte talisano ni bawan anunun yene behenon sila di magtopras magdayay ni magtopras. In pagtopras mong jogi magkawatopras makajari tangan mo pinamo si bohe makajari semek tissue yan alam mo diyan painte amban yut lako yan painte amban si ayan alin kalimat siwakli yut lamo diyan dalil din yani as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirrab gabinan tanan sin tanzif atene paglisin pegiin kalimat sin tanzif bangkyo magisin masih bisa paumay masih ni alam ni lu painte talebye na in si painte madharatun lil fam
Pergi ko tapain ko sini lay, ita discover doktor lay mati we ni germs ini painte ini kayu-kayu siwak ko. Ini disi, ini kasanyangan no si dunya wa mardatun lirab. Yene painte pakai doan murida si Allah Subhanahu wa taala pagtawad si lew painte qiyamah. Ay painte me mawadi' me halat me awqat me an ta'akkud istihbab as-siwak. Painte yene sigurado hadja mian bangke magsiwak ire me waktu ini painte amban me hinang kinabayan ko hinang pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasik kita si hadis tu. Panagnan dia dari muallifin ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, painte qala misai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakut kitab yang menjadi Bukhari mian ini bisa Rasulullah laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Bang haja pain Rasulullah game bohat si umatku yene painte yene magsiwak to sa tantu-tantu men painte aku ni sekte painte magsiwak magtopras kawa sa songang bayan. Panilawin na sini bagi laula harful imtina'. Artinya ning menjadi paata yene pangkala ini nafi bang payaman si yene maknane. Naam si ini yene nafi na jadi yene pinanggalit al-wujub painte yene wajib lay sumatawa. Yene istihbab lay yene sunnat lay sabit yene. Pegi tagna-tagna ning bangat jaga alai laula an asukka pain rasbaha jaga magpay Rasulullah sabihan wajib din magsiwakin. Sumatawa ni Nabi wa Rasulullah yene amru mujubin pinagentang we yene painte yene sunnat lay. Bang haja pain gay bohat si umatku tantu-tantu nen da aku ni se pain magsiwak yene kawa se song nang bahaya. Ili en painte para na dalil binatari muallifin si babu as-siwak. Demikian amban ne taddo no paidda yene si hadis ini nen yene panuhut no tariqa sing pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegi pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut sikite kahakat sikap tanganne nuhut painte si daraakanne do patala yene si kemon pamegesan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahab yene mian manusia to mano sahab painte yene to painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban si pagto ni amban mo si mian kakahinang ni si antara anu sawe ni yen painte sahab hinang hinang pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban me paidda rusab si hadis ini nen in maglisin-lisin painte so manamahayangin painte hinang painte kinabayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Do ikadua hadis dia dari muallifin si bab ini nen yan hadis Hudzaifah. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك. يسوس معناه يغسل يقال شاسه يسوسه وماسه يموسه إذا غسل. أما بنت حذيفة بن اليمان كنا أسير من الله سبحانه وتعالى هي أمّنه رضي الله تعالى عنهما ويتعقاب سكامين بل إن صحابات أمّن دو إيه بنت مسلم radhiyallahu taala anhu bangin sahabatin painte ieu painte muslimin yani anak yang sama ni kafir radhiyallahu taala anhu. Qala misai in kana pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak bangye doma painte mian amal patulihanne yasusu fahu bis-siwak mian sinusut we ne impennen duk siwak ini painte ini kayu-kayu inanulu ida mesanulu siwak alen niyan yan painte sinusut we Rasulullah tapi kinosian ili an painte hinang pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan sininen bangye dong ang patulihan sa we bangke wayan tuli taru behenun us magluom yan painte yan bawan nila behenu ikaduwe mag-recover painte yan anule yan germs lay angkan sibay painte ala anu yan lembi malaisi lembi henu demikian
in paglisin impen ininen alhamu di amban makaeddo keo kahapan ini amban me kahapan lay makahigit impen pawanong di me impen me sinduelo bang pagpang impen nen inelem mi samyaan to pagpang impen nen listin ingke himarelo magkaatin yan ay mamalemi lagi sebab patapit oletin patapit jarusin sebab sain nang kan sibe isti di listin ini impen ikatelu hadis binatari muallifin si babus siwak hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنة وذاقنة وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذ لك فأشار برأسي النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه hadis ikatelu painte binetta muallifin si bab siwak si painte kita undat ahkam ini mi an ko eta sain ku kamlay ira dan buat bapak saya menunjuk ke si pasal IN hadis Aisyah sini Aisyah ini anda pahut Muhammad sallallahu alaihi wasallam قالت نسائه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري فأسك يعني عبد الرحمن anak Abu Bakar Abdul Rahman ini anak Abu Bakar kasakahan pun tidak di si Aisyah anaknya kasakahan pun tidak di si Aisyah wa ana musnidatuhu ila sadri in kalian pun paine pinasan dewe ku Rasulullah pinawa ku ini sidakan nah si waktu pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit sampai mati sidakan Aisyah in pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya si asal sakit ni si kaina pusan ini umul ni kaina pusan umul pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamang ni kajagani pamahajan si pagsiwakin sumni mati sumni mo oleh hadap Allah subhanahu wa ta'ala makatakin pe magsiwak pagpikao hinaman aman sino kiyo pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaka Allah subhanahu wa ta'ala inang pun dusene dehel pemulihin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawa nang bahaya sumakawa yene ke mumpainte ini ibadat ganta pakai doa rida Allah subhanahu wa ta'ala hina mo ini dan waktu tati na Aisyah pagi nang bahaya ngala dikingan kaya Rasulullah dati kewinakan Allah subhanahu wa ta'ala inang pun dusene dehel pemulihin ini bisaranin bagi kupainnya tania amban mi ibu maksud si Allah subhanahu wa ta'ala para saya ini nanaan sini dan sahilin si kaina pusan painte umul pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih pepinaan jawa ni pagsiwakin yene painte paglisin si impenin nawaba Abdurrahman siwakun rabbun yastannu bihi in Abdurrahman pun tinay si Aisyah mapasik si painte antara Rasulullah magpoye siwak ratbun siwak ini basi kapetoho pegi siwak lu balik duit kelas ini nya siwak painte rapa rutuba yang basi yu yene mah pagsiwakin yene lalala pewen dua ingke lalala pewen mangnya masih kita melius tawa Jumaat duk siwak teh nanti ke dapo yang teman mian padute mian bakas pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara yene mata Rasulullah di alam ban anu ne amban ini luwe Abdurrahman le pekela isiwakin mago atau siwak bang yanta dari siwakin asal istri ne pinayam kaya ne siwakin fa akhadtu siwak Bapak ini Aisyah pergi pengkina itu ini dua ini siwakin. Ubus silafat ini nen tinapsiran ini kaptanan ini Aisyah fa akhadtu siwak.
Paano ne? Wa fil lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi. Pa ina Aisyah takite ko pa inna Rasulullah ma yamab siwak din. Pa si Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Ubos pa niya katauhan na iku niyan baya ay magtopras, baya ay perintay ngidok siwak lang. Dambo ano sa pambanpaidda, yan ay amagirlaan dahil naan si ininin. Ina-init kilos, yan ay erlanay sila kinatauhan mo yan tanin. Damikian, okay, ulela, ina-init kilos, ang dami sila kinatauhan mo sa kweno. Paano? Saya Aisyah, fa'araftu annahu yuhibbu siwak. Kinatauhan niya, baya ay nabigay maya, may pili. Fakultu akhudhu lak, edok ko ba yung sikaw siwak lang? Fa'asyara bira'si. An-na'am. Nanamon sa lumang paidda, Rasulullah hindi na makasambong. Hindi na makasambong. So, pwede kayo na po sa niya umulan eh. Dahil katauhan di may jamaah muslimin si waktu sakit Rasulullahin. Tatilo ay Ibn Mas'ud. Yin kasaki Rasulullahin. Kue anghan tekiyo yeneped di due a. Bangkit ang upo ito, kita sandal ke ruangan, kita ped di mapatek kasi Rasulullahin suwaktu na sabi sung mati. Ilihin bisahanin. Sampai naan si ininin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak na makabisa. Si riwayat ininin. Fa'asyara biyadi an-na'am. Ini ninya saja. Gak na makabisa sa nandal peddi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandal peddi. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kita. Saya ini pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-na'am. Ninya saja. Nah, sini balik kita, paling ni awet. Balik kita, wa fa'akhaztu siwak. Ini dah ni paling ni weku ini siwak lay. Faqadimtuhu. In makna sin qadimtuhu. Kini ketweku. Kini ketweku paling ni tunggu siwak lay. Hati-hatin. Inanuhan be pinalunuk-lunuk. Faqadimtuhu fatayyabtuhu. In makna sin tayyab. Iyan ay pinalunok ko yun, tugtog-tugurin mo tapanok para sa miyane. Bang kita mong malisiwak ko yun, asal inanunuhan may magdarangin ko, makadali ni kayo magsiwak. Makna ikalu ay patayag tuho, kinosian mo ko pa yun. Pinalisin mo ko. Paasik dula isin niyaan ini, makna niya. Thumma rafa'atuhu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fastanna bihi. Bu'ne pangurong ko si Rasulullah, fastanna bihi, na magstopras niya. In pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kasakin ay magtopras, in pagtopras nila sa pinanuhan mo yun, pagtopras eh, pinapapo niya pagtopras niya, starta, teggiling panopras na yun, sampay pa ina Aisyah, fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna bihi istinanan, ahsana bihi. Sampai tasipat wa Aisyah si waktu iyan, Rasulullah nagtopras asal sa teggilan, sampai tasipat wa Aisyah, yan eh, painte, si waktu Rasulullah pagtopras na yun, gak kupain ne bakas gak bakas takita we Rasulullah magtopras yene pain habil lagi tige song ne mate song ne mole hadarat Allah subhanahu wa ta'ala fama 'ada an farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw yasba'ahu thumma qala fi rafiqil a'la nanan sininen painte yene mole ne hadarat Allah subhanahu wa ta'ala yene pangunte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne painte nafut painte nabut si Allah subhanahu wa ta'ala salasan min tellu thumma qada ubus mati ni Rasulullah mati ni lain bagus pagtoprasi mati ni dambu ang hikmah may jamaah muslimin na sininin in panghuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam do Aisyah mian dehel ang kamati panghuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagdambuak pewe ni Elodin kado bikipuen lay Elodin bigi kini kito ya Aisyah ini tugu siwak lay pamiwak we painte si panghuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili ang painte dambu ang pamayante ini relasyon ha mian asagi magbekat ang bantunya labinin magdumulit untuk hadrat Allah subhanahu wa ta'ala mat kita sila niyan isipte datin demikian ini painte ini pamilyatin bekemon ikadue ang batme paidda naan si ininen yene painte sukrul insan atau sukrul adami yene bakas behe bangke bakas ninum manusia anak adam ini dumai ini painte dumai ini najis dumai ini najis sali do kafir sali do ini bang bakas ninum kafirin si basu ubus painte bukyong inum lain dumai najis ini bakas
ini mengkaitkan lain. ثم قال اسمعتني وكانت تقول مات بين حاقنة وذاقنة ini bisa rai sahid misalnya mati pa ini Rasulullah si ampitanku ini pa ini nang sini haqinati ini dia waan pun sotte ini haqinati wa dhaqinati ini anu langalte ini pa ini na murad nan sini mati Rasulullah si ampitanne nana sini dia jamban manusia mati magsasabog anda. Wag siya na sinin te pangalikatan te pagla sa pangungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun may kaandahan ne sampai si mati. Saya enjoy yung alektat pa inte si siya. Na last ne pa inte ne hadis binatari muallifin na si bab ini bab siwak. يعني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وترك السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى حديث ini lamban Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu قال بالسائل تكتب بين رسول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك Tekka kupain si Rasulullah ini kalian Rasulullah yastahu bisiwak hal betad Rasulullah betad nasi mian painte magtopra si siwak magtopra si hal qal mian ini bisaranin wa taraku siwaki ala lisanihi yaqul nasi minen takita wa painte Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa taraku siwaki ala lisanihi Intuk kupain ni siwakin ala lisani. Si dewa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sini ne. Dumain aja si impen pag siwakin sampai si dela. Wanong ne sampai si dela. Mayan ke ugam lisin impen sumalaw ugami. Na ugami lawo di amban lemmi ang kanis be lisina. Pamano ne? Sa ini pag lisin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu in ma'na sin'u kalimat wasiwaku bibi ka'annahu yatahawwa ya ko pa inestel yatakayya makutamian nulay komentar nan si inen na si delang na gekyo pa ine gekyo magbakoa in ma'na simu bagbakoa hindi ko istel pa ine ka'annahu yatakayya ko istel pa ine magutamian sumagawa yan lil mubalaga sampai pa ine yan pag pamahasik yan Rasulullah yan siwakle si delang ni pinaasa ko yan malamalan Dumain ke bang solok sampai tahu tong anu asang ni magbakuak yo lain dumain dia tong dela ini sampai pipase peke bang mapili kue tapi ku tamulo ini peke gak bukan lagi ku si anggur ya magbakuak ko kai sumala bang ipase ku magbakuak ko nanan si ini kana yaqul kana yatahawwa ko isteli pa ini magutanya nanan si ini idellano Impenno sibay silano ili painte hadis niya tadi muallifin nukik kapabilai ini hadis magawa hadis ini nen rawahul Bukhari hadis si Muslim ini painte puas ambal Quran ini rawahul Bukhari wa Muslim mapasun painte ini kitab mabisegi ini painte riwayat Bukhari do si Muslim Allah taala alam ini do sa muallifin bang matumawa painte ini nama taufik Allah subhanahu wa taala duk bangga matumawa ang bansa ko yan duk man syaitan main ko si ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amat perang di sawit